ئێرە خارنگەها خانەدانە لە ئاکریا دێرین لە هەموو ڕۆژێن پێنجشەمبیان شێفا خارنگەهێ مژیلی بەرهەفکردنا خارنا سەروپەیایە ئەو خارنا دووەرزێ سەرما و زڤستانێدا داخوازیەکا زۆر لەسەر هەی. مدویا ام تشتی بری بی نف صاحه که دوا کیو بری خورنت آکر اغلب کردواری بون یه سرکی پاچه بو و قلیو جارکی و مشهور بو و پنیر بن عردیش وقتی داشت هوا افتشتم البروند مد دوبارت ویا خلک مد دیسم زوریتا و طعمه و لذت راستی خلک گلک دخوازو سروپیات کتن وقت مل بداتی دست پیکا سروپیا ما چکری معلوم نکر ما ویو جوری ام تست کی بکیم بخلکی هرچی هاتی ما گوت سروپیتا اینو هرچی طعم که راستی طعم کو لذت کو گله خوش لیوال گرد و گوه مشتری ما گله که هی پرچای تایبت او قلیو جارکی Divê xwaringehê da cuda digel xwaringehên dîtir serûpê bi destê xatînekê dihêne drûstkirin ku çendîn sal e şarezayî di berhevkirina vê xwarinê de heye. Lewra serûpeyên xanedan tam û çêja xwe ya taybet heye. Ew vê xwarinê cuda berhev diket. سەروپێ ئەم چێت کەین ڕۆژەوەبەری حاضری خود کەین و چوین و پاکشت کەین و شەوێش دۆتگرین و درین و دۆتنێ بوس بێدێ دۆ حاضر بیتە ساعت هەفت سەروپێتمەت حاضر بێ بەس یەکشەمبی و پێنجشەمبی دێ خەلک زۆر تەڵەبیت کەن هەر حەجز مستەمر مە حەجزی هەی و هەندێکۆ پڕیڤیت بێت هەندێکۆ گوشت هەندێکۆ پێچی گەلدۆ بن هەر یەکیب ناوەکی Welatiyên Akrê û dewrober jî diyar dikin ku xwarinên kurdewarî zêdetir serenca geştyaran radikêşît û daxwaziyeka zêdetir li ser heye, ne maze xwarinên Akrê. خارنت مید کردواریش و کو سر و پیتر شک بن ایپراغ بنو گلک جورن دیکه گرنگیا خوی تایبت دوار زستان دا خارنا سر و پیا رواجا کا زورال سره چونکی جوا که ساره خارنکش یاب گرانه یاب دونه و دستخوشیل خارنگه ها خاندان کم آکری کو گرنگی دای خارنا کردواری روزن پنجشنبه بید از بارم و خارنه دابیند کتن بو گشتیارا و مهوانا وین سردانا و خارنگه هید کن. Serûpê ji xwarinên kurdewarî new li devera Akrê û Duwerzê sermayê da zêdetir dihête drûstkirin. Belê tam û çêja serûpêyan bi destê xatîneka şareza û biezmûn ciyawaztir e. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.